Kamera var mı? To'xtaganda bu meni altımda da kamera olib qoldi, bo'ldi, olib Сузак районунун аймагында контрабандалык жүк ташуучу жер астындагы туннель табылды. Сузактын тургунунун үйүнөн Өзбекстанга өтүүчү туннель табылды. Анын тереңдиги 15 метрге, узундугу 130 метрге жетет. Ал эми бийиктиги 1,7 метрди түзөт. УКМКнын маалыматы боюнча туннель аркылуу жарандар чек арада мыйзамсыз өтүп, товарлар аткезчилик жол менен ташылып турган. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Şuman uzak koy. 350 metrede bu. Dakikasında. Özbekistan'a çıkıp ola bugün. O. O dakikası Özbekistan. Ayak çağı çabuk bazır. Narak açık. Az dakika sonra Özbekistan'a çıkarız lan. Aşağı aydım da. Afat kılıp çürüp taptı mı? He? Baldır afat kılıp çürüp taptır mı? Oha biz taptık da bunu. $350 metre. Ölçedin mü? 350 metre. Takta bakalım. Ölçelim. Bunun üzerinde turbalar da varken. Oha bu bilmem hiç kaldı. Ya neden çıkarttı gene? Bu Özbekistan çıktı. Açık yerden çıkarttı gene. Şimdi öyle. Daha uzun basıyor burada. Москва шаарында иштеп жүргөн мекенештер, сиздер үчүн Арлен өз кызматтарын сунуш кылат. Регистрация 3 айлык, 9 айлык, трудовой договор, медкинишка, ННН, СНИЛС, ДМС, медкарта, полис документтерге 100% кепилдик берилет. Эгерде биздин каналдын атынан барсаңыздар, 500 рубль скидка болот. Байланыш номерлер +7 936 144 40 73.